سيدنا وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، wanama watukufu wa Komor ekari hizi warifanya directo mananga monokange sinyale wao haku ngaribushirana wa kheri walio hondani mwe Komor nanu walobonze mwe Komor na humsalimuni nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa Komori sirengo wakatununi njemba biban wenji ngwajo ufikiruka ya heka waide kao misidonji ya zelera zinu ambesabo garijora mbembabi za habari za aktualite ya leo shaizonga sina wakati mahususu au jarambe sheipindi shaheze habari za hema na nyasi bashari mbabi yona mkemaki ni banga sina wakati ngarjo hamba ezenongo zinu eheli za avira taziwasuliwa unji wa hanyu ngamriwo nao kamine mwana mahajimbaye lesuala linu karitsuli tafunyema katiyan siha uhara tinongozindo ajina shalongo hamanda zila wandu hanse kawaida hao ziviri wandu wa uneheli zevoluyeyo wandu wa rekweze information pia wandu wa jojabao wafanya kontrofasi wa hezi jiriyo ebenge na mstahamilie banga sina wakati rijo ujale suala linu shatsikansi banu hasibabu mada muhimu wajao haukaya wa Komor usiku wa juzi mmono watolwa taarifa banu mahususu ya lawa nomji mtukufu hatu wa bango wa nkuuni uhusiana na waze wa hatu wakaujawa labe famika o wa sawa wa hukumu hawa dibie hena mna o wayona masulaha mzima mengoni mwawaze wa homji unikao hafanya itendo ya shitosha kikawaida ikao kisilamu sindeki binadamu si hata mkonsi wa masulaha harumu mujtamari liyo nandore ngamena shendana majana matsan yani 195,000 francs 195 euros shemro ikaja tekelezo mtsango ende hajusizwe tele hata johunde mapesa jori swami bange begon baba unsuju ashanga mono hunu ngamsinyalewa yabole swale lo fore lije mana ya hadisi nungi wa muhimu haukaya wala wa haruma wa mji wa bangwa wende haruma wa mji wa nzauze wanjia haruma wa mji wa mabinguni yani setajira wa mtsango unu tsanganya miji minji kawa taketsi haruma bavuzima awonge bidor jera alerte yani haruma ze masuala yanu haukai ndongo kaw maudu nge jonda ado tankodo leo inungi wa haruma hali inu shakar tu joja maudu ile suala la raru abo manama wabonge begeyo kanyon sima bange begeyo ngamjwa nule jerifanyo sikundo ajima nanga mono ama ngamsinyale wa hakubangu hunu heli nonoze habari ile suala la raru ngalijoka ansi harumamna mwana washimwali wa mahakume mwana mshe ya violewa ya rudi ya mitiwa ne mwana shewa mbaba hahe wa memper memer ikawe mwana shewa mbaba he oi hahibe mwana oi ha complicite ya mbaba he mwenyu mzaya hamtoa mwali unjia nzuani yamba ngwanzo endata ngazija umuhimu ahe yapwe mwana we hamili abwe masuala yayo ikarundo wakati wa Komor na mkera dirulamba zinu bazi ngizo muhimu waja ugonsi ebenge kwezi wanama watukufu wa utsansi fwemale holi honde connection heli liyo garanisao harmale suala la husiana no mji wa Bangwankuni karijajari pwesheo haukaya mwenza shoka pasheo shekaze kweli zija la dhima zamba haukaya karna ubone kakarja zamba zenongoraziwa na uharumaze rezo zaho waze wa hatu waho mji wa Bangwankuni kao osiku wa juzi wa unjili ya mediaha honda warongowe haulaba daho ikao le daho linu wajihundu haruma wajibu holi honde zarendwe mwana hao mjuhu wa hao nande hadisi ya hemna mwana mshe mtiti ikao karamba mtiti ya borrengo kaya rahaka jatimia emaha heka waindarika ohamba hunu maha 18 uheya maha 20 huenda yarengwa ni mruika wo uwenyema na woi wambia ye mze woi wae wakati wa mumisa wakahumhoji ukaya woitsimri ya joka mana haho shao yimrumju wa haho yabo setadiri ye mri yarenge mana woi yakamlazio
haonentswe mwana uyaka uzalwa yabo haonentswe mzazahe alolwa kit mema tahaono wanduana huwa walolwa wazaya ye hadisi yajir lo kahindi gasina mrumze wa hatutuhumlwa na itendo ikawe mzoi hendata hashikubali wae harimwaze media zinu ze video izori zilengeri zitsambaza ngizo bani yokaye mze woi harenge mna mwana woi hamrende mrumshe ho haheju hanzia zito za kiislamu zito za kihaki hende hata hamnike telefoni ya hahe hahumswali itiye mwana woi afanye mafoto na video zipartage wa harumaze rezo sosio mwana wayaka hende swa hawazi uharume mabangweri endoleo yana ubahanu yabo wanaume no wajomba wa he mwana woi haura medo wajomba hahe no wababa hahe waju hawaroshe ya ye mze woi ikao wala mjimzima wona ye bangwa nkuni wende wa mtsaha waja wa muhimisa bahanu ikao ubanura wao nabo hamanze mwa mji wamumizisa masuala ya kaansi uhusiana neshe tenda shahe ye video ya he ezungo za hema na uo zende swao hawazi harumwa zerezo zinu ukaya yembaba uo ngutuhumloka yende ya zitsambaza yembaba hanza hane shoba hanika onga bo dutu dabo yambaha kubaluka kweli yende arenge telefoni ya nike mwana yakaufanya zendongo hizo ya mnike yabo hiyo mengoni mweze nongwe kao handani wanadamu kwa joka haruma tuhuma rangumze hukubaluka hurenge telefoni yao huswalitimana humjuhu wao yende ya jirenge mafoto ya hawazi yarudia jifilme halafu zila zindu zila zije mafoto yala yaundri henga azunguli yao haruma zerezo sosio kuna ujwa ujito womgalana ukabwende shambo shahanda shaushinda shi suspectewa haruma zenongo hizo wakawende wakanese image huzihana shanga bokafa ya jinziro bwa komori haukaye mbaba hauzisi wakaya kana mkataba wendini wene mjuu watu woimana hatu uka hawarahahe subhanallah woyimze woyi halaba hele zina la Mungu hazamba yabo hoso ni mwefami inu ikao warumi ya subira bawa nraji kwa jajotsa hazindraji wajoka wa mulilabala haukahanda limraji ambadila dharau ezakadu abili valeki islamu ikao bidemze wala ya vurizwa ngamani ya rewabwe hata haukaha kubalizina harumandume islamu mazahidi haukawa kawana umewaziha hazamba halaba msumkazanabwe vidongyo yabo hambanga ni mwambioni wallahi ukaya ye mwana uoko liye hawarahangu sikodo ndane mnikama pesa ne lalami nae ne virane ndazangu abo handa nile kaululila wilo ila dharau ye kibinadamu ne kiislamu rarangu yambo amruna hanezina ekakujoneha nezo nongo wizo aparisiwa nomuhonosha noni utikubaliza nongo zizo ukezo nongo meze nongo ka umruzi hana zina shande kinyume hazikubali ukaya ye hawara wa hemjuhu wae uo ye domnika mapesa ye lala ye na ye yenda zahe yabo yo wiyo wayo chekwezi waze wahatu wa homji mtukufu wa bangwa nkuuni ikaubidile chero la ndise yabo shefa amizo wafanya hinde sayo rangola mze haonesa ze habari zoka kweli ngurengwe mjuhu hao mana hao ye mkorompi manabo ngumdetourne ye esprit ya hahe ye mbadili na mapesa ngeye lala naye hazitekeleza hazamba na kikawaide kobidata ikanga sinansi bwano la roshewa awi yenguzifanywa ndwanga mfano hadisi mimi ngamrongoba npasukami na shamasha wanilo wana warendo uzitendo ziziro nsira dina makalma jahala ko jambari mwansi ya Kiislamu haukake mzolaka jonda hukuma odola ya heza fanyi wano wenye mwana yabo hizo ziba mva waandwa jina wadunge wadohenda zikeha maizo nongweka o ngizo mone courant ya ukaheni mriadozi fanye zitola pwabwa haukansuo na manadamu ya josubuti ya himili famia kamili ya mzingiiza ya kubali ndongo hamanda zila ya zifanye hama upari huenda tambedo libe mwana yelala naye
ye familezo wafanya wamwambia atuweze nguo dizo wamtuwaze nguo ajifanya correction kwa jambea mahakama ya juenda afanya jonra jina undihonziane deleyanso abili na sirele wa ukaya mbeseka hendezi joka nziro haukaha joka hatani kwa bambu oliho ndizo mji wafanya rilanganio dayer shawa mabatu weze nguo hatsulaze nguo hazunguswa no mji afanya jua katiwali swali iyo de correction famine wamfanya wanraji na wajojwa wa mungwe housi uneze ndongo heli za ajiri haukaya uowo warenge shetenda shokare nge mwana wa wende sawazi uharumaze rezo sosio zinu yabu hata atsonda sijo mkine kengwa unaze video hizo haukanga mjwawe vitesi ilo naze rezo na banuze rezo zinu kazi kansi ya Facebook bahi shamtilo azo kanga sina TikTok nga sina na platformo zindwa jina ziloban lewo yinu wana hatu wa malawa tabushi yao ngo haruma ndrongo zindwa jina za Snapchat na imo pia kidike mna mwana hamandu wa maleho pia kajatilo yebenge faminu wa mfanye correction yinu sisi karjaja rambokaya zenongo fami wafanya hotsuwe mze olazengu wa mzunguse no mji izonje mauzombi karitsi harume correction hiyo ngasi haruma shetendo ashafanyisha harangu shaka usababisha haukakwezi wazewa hatu wa bangwa nkuni ye mzee wengu wensho mjinu hene faminu ngasi na mahayo waza rahate mwana uyejaza wa bahaja huwe ya jamna nde mrumshi eske mparo mwisho kaya haundana na tambu yene faminu eske pa minua paro fanye ntanso enda mrengo mtuweze ngu wafanye zinu eske nyinyi mjelezema na zendata za wasulibani shamrengeshe tenda shokaya ro mji wende swawazi uende swawazi wa mji de ya sababisha zila zajiri vanuheni wakati ritoka kufanya ndongo ritsojo tsahawo mshinzi wa heze ndongo za sababisha zinu ukaibane mzewe ijana juzi emana yatsu paro fanywa zenongo zinu ni wandu wa heo mjiunu kojwambe faminu hindi hata mwenda maturne nga mjondo kamkini hata ngena wanzani wahe faminu hawe faminu isababishiana hafami ya hena ya mfano hadisi shashe tendo ya shifanye mwana hao mjuhu wao kwa jajo jokanse halila ngewaje wende wa dekuvre ukabalati loka hamrenge hamzulisa hamsabusata harenge mafoto ya hawa zamnika yamba leonga undi haruma zerezo benge nguhanongwa mbotsindaye nabo hambe enda mnike telefoni yahe yarenga ya mnika shando henda tsenende ya kubaluka kweli ngulibwe mwana woi yemheya haruma zina hamana ikaonge mjuhuwa yenyi mjuwa bangwa nkuunema na mfunya wema atsonyi wazemlo yabo leo basi pia shadani marenge karari mliwaze zino mwana woi yafanye mwana woi shamrenge izo yatsula zenguweka wezo mzinga nshinyinde makanyi na aliswali himaonoka zitendwa zinjize halila zefanyishia lazima humra kautsula zenguo yezunguswa no mji watulwe mwanao zenguo hatilo haruma zerezo sosio zinumengo nweze konsekansi zilio harume mahakama hatu nguna hifadhi batike wajodopula hitwa shandongo hamanda zilanga jodozo na mala hunji helika wo msidiwa zoka wafanyi hamkonsi wa henotabilite moroni watsaha ukawa jojibiwa zetendo zinu zado fanyi wakati wali swalihi hamadele gungu linu lirejeziwa yaweze nongozila holiho wanuwa elewa ukaya ambesela abdekare ndo anzara ashtakeba na woyi gujonra kotili mtowe hau yake karengwa hau yake kafanywa mbandongo na asile dahola hatu nemana hatu asahangamia maudu honra mrumea temana uomanan ya saatsula zengu ya jema waye mrumbabaha he haliyo haurambe mbayaha he ya subutia mbetsi kubalu kami ulala nemana woyi yenye nyantanke mjisilamu antanke mjulo harumadini antanke madhuamana wawana mlona wajuhuna zilembwe na zileziza ya mfikiri mruamado la mumfanye na mabezo nyinyi mwafikiri mfanye mruoi haukaye kamla abale da hodinu mwamba warende ndongo mbiba warenge mrumbaba wa mji wa mtuwa zenguo na okwa jajuha mwokwa jalewa walaka zijaja handongo zindwaji shashi ni tenda ikao ho haojushi jaziro haukosi la mata upermete mru ya kubalizina ya ulaya yabo wafanya minimomu warumi ya irumbi shetendwa mtujo kami tujo katamba wafanya shindwa jina
Shitsonda shila shoka ya tsulwa ya yafanywa zindo ajia be mahakama uja uyatsio hautijwa ambada shila. Shami minga miharumo ifonya hanyu ni wandu wa mji ni waze wa hatu zenongo mwafanya ukayatsinde namna ila valamka uhalalishe jamada ye wafanye zindo ajina na banu mruneshe lokale wonde wahe jira ni maudunde wahaho enyi waze wa hatu wabangwa nkuni mfikiri ye namna marengemze uo mwambaharilia juzi nga sina mananyasi ya kaurongo wabo kawo ye video yotsi publie haruma ye page ya Facebook ya he association faina ya ka humpointenu doa hamsombolezi zanesha ni manotable na hakika kana haki hakahone soka ngani makomplice haukamengo mwandu ikao ngwa dhulumiwa wana homijini nusu ya he manotable wana wandu ikao ngondo we negosio gendarmerie no harma zemba wazahifa do wandu wanwe fungulwa de manotable wana zinu za jiribangwa nkuuni mimi tseleo ruola hafanya anketi yako lihelewa uwa msiba mziro kwezi waze wa hatu wabangwa nkuni mjimhuha mandaunu ikaungari juwao kaumengo mwemi jiatare ya hensi ya hatu ho wasuli haruma daraja kweli waze wa hatu mwendema akaurenga karari karna ujauzia kama banga mlabwe famila shayewo yareda shetendo waiza barimlo makomplisi wa hao mimi tijani habili na ambe ukaya lebavu na mjuhe wa mjiununo rejeyilwa baze nongo wafanya le daholinu ye mahakama ye hukuma warenga kaiti sawa holihonde shetendwa ikao bahemze wihashifanya hema na woi na wefa miinu ngwa unadurara ngwa baha wajuhe ndo aporte plente mzo ya jarengwa hauke videwe setsambalia hakubalukare ngemna mwanamtiti hakodo mlibama pesa yem mfanya zina wa usilamu hata ngujojo hukumla tena ho usilamu haukaishongi yo mahakama hatu heni mri yakubali zina ngene wajibu ya hukumlwa yawowe la kamjamvukisha yekefa minuwa danzafanya rumbi yabongo atingofanya shabana ataowe helima wa hukumu ayaba hana mwende baba wa jojo hando sirikalini yemze wangu joko rudanda bidi munde solution yemze olade mruwa handani haukawode ya kwenda atongezezo pia zijiri vanweka kujani hezotu ngutina uhautungu badeka mjufumo shansona mri atojoro hareshononde bado wandu wajitakabari walo nae shetwa shabili watsohelewa wadi ngono mvinyono vurale bange warendezo wanzao nusu ya hao kao nusu ovenza nusu kwa tuvenza hao wade wendawe wa wandu donc uza habari zajiri zinu kwezi waze wa hatu houtu kufuri nikao ni master ya atu sinani hea daburika urongo abanu zenongozila ngebido zende zari jeziwa ye faminu kwa nojo kama victim wanundo waremwa ekawa jihukumli ya izonga zijohezi jirobo nsiju izonga zijaho bangu ziwara ngubirao mijini hatu nsiliwa zoka wela ya itsandra ya bozenongozo skazibiri famia kamili waondo wadhulumiwe mwana wamenasewa walabwa wendo anza washingiwa riwana nizo hata alhamdulillahi waelewa wareje idingoni nsiliwa zoka mijiminji zenongozi nunga sifanyi hao ndungu ko victim hadhulumiwe mwana hendo zamba halabwa hanza tolwa mji sina ushindo wa zemijiri loba na nisikuri zambao shanara ndiso ndanziada lao zenongo zabira izo kaijakiri ngaibidio wandu wanu wahunde hukuma sawa haukayabo wandu wahimilaza nongo zinu wakaulabe faminu wakuvre woyare da shetendwa watsomtola hukuma nono karna ujoke hadi zenongo zila na mrejeiko zinyiwaze wa hatu sinode bavu na mjuhe mjie bangwa nkuni mwedemo ajweza ajiri eza barindi niye famia aliuliwe mwana yarengwa yarendwa mrumishe hama haitsomisha ilomishashi ni mriajo kambaya hahe yarudi yarengwe zungo zahe zatilo harumwa zerezo zinu zende swao wazi ikawe mana we ankli yahe abwade turne we ankli haukangu hudizi wangu badiliwa na mbahindu za barindi niye mro yakuvure wao shefa minu do ilabwa mahakume yurudi yambwe kese timizema hakume nganzore jarumo mjiheni wandu yabo ngebidu ato zima jana maili kamsona udhulumi futsuo hengewe ya kubalezina gamu mfanyao mru ya subuti ya himaru marezo yamba ukangu niko mwana mtiti mbahindu no ya domheya uwa mfikirimu mfanye ya kubaluka kwa lingu ibwe mwana donc ule swala linutika ujaba nshemeze nambe ukaya solution ngiyo kange bidu ya mru ibahe ya tsahwa kaka mtumtsaha ya bonga bajofanya declenchement ya hema chama ya wanaoneze haki zao wana watiti ikawo mimi na kansiba nganifeze party na shama idzima yabo ya mzolaro shewa haukaya harenge mwana mtiti rekange na 17 ans rekange na 16 ans ye mahakama ya Komori ya hansuka wo mineur
na yeye video ila kana ujoputsua pashika asakubaluka ngudo fanya shetendwa tsiba hingu mlibo ngeye mheya ya baba hanyinga mtoka hamba zila mwendo anzazende hundaji nga joja hundaji jaboko nyiba nyunyi wa baba mwakansi bala mwalabe famila mwatunda sanction ya hemruoi lezoli zori zihabilio kabwe mahakama lomai ni wandu mlomi jini na mrisaidie ridwa hukumu kimjirangu kenga msingwenda maone mrubahari ngebani hano arumawumila nansi yafanye tonda jashila ondo wa juhu hanyonsi pia ikekwe limka ujabala ni wazi watu mjemla beleda holila mahakume wawa uliliwa wadhulumiwe manao yande swawazi yemeshahea minyiwa owa mzawa jojo unyami wachojo kwa unyongo haja wadonyamiza hizo arendwe mana hao halafu nyinyi kenga msubutio mdenge mbaba ulamu mbarilie bari bani hanyo arumatengwe nono zenongo izonga zambao kazi birinai baze wa hatu no si haki ngari dhulumi wao uonyo anangu atambi hao na banweziri tambishoni wandu mazaya malela sha yeirumbi ngenda yehaya ngenda huu yebenge kwezi ngari sahao zenongo zinuzire ngwa ampleur kit memu ye faminuna ajuhe wendo mftora amtoze fikra za hangu banu nsu para wandu nsu wajua amzambo banu ziwaswi na mjuhe mwendo mftora mwendema wawenere kango unazomdendande kako atina zomdani kwa upia sawa shana mwendema ateze nishahidi zinu mshitaki wa mjibango au makomplisi mahususu ndo wababa wala wakansibala wende wa hukumulwa waembe mana waka hukumu mzima warensi mzima imana warejei harumaze decision ye mbaba wiba ya undese hukuma za haki ukayari hukumu wandu wanu haukawafanya itendwa wajihukumlia wautuwaze nguo wauzungusa no mji waupata aibu shaba ho wewe zo wafanya ngomeriteba ho ulabwa haukahurenge mjuhu wa hao hukahumswaze ngo welala naye huruduhi mirefa minuhu zikubali haruma wandu jana ujua ukaye video laba yotso partagewa jabo wa partage ya hemwana wando pande uokwezi hautsahansi kemle haku Yesu ala yabili lea husiana nemna mwana wa mahakumena miraru yazalo haruma shesu wa shamali homjini zirudani ikawo mbabahahe haka komplisi wa hema na shewahe wa mbaba mzima mzaze mzima yarenge mnama na woyi ya mlazio hata ya mmita vanu rilembele ya bwakomori zenongo zimbe ndo zamba nga bandu azono hama banu soja banu do ebo batsoma haka maa shana rambe no mjuwe baba abeni mdungu jodo birle wa hahe yonga ibunziro paske ye mwana shewa mbaba hahe wa mbaba mzima mzaze mzima harenge mnama na wa mahakume na miraru hamviole hojume violi yalifanya tena harudi tena hazubu yabo hamtamwana helika wo hazubu yabo hakautsaha wanduma medecin wamnike sitoteki hariato we mwana wa mahakumena miraru hanzaya yende ya mwavorte haumnika dala wekao kajenda rangu yatsona nziaza kitwabibu paske banu ngabo riski za waneka o avortoma yoke jufanya mimi ngamjoto wa shahidi banu ya association faina wakamna mwana wa mahakumena mine ya viole wa ya mitsi wa nimbaba hahe ye mwana uo renderi mrenge rimbalia rendo harume kabina Dr. Ada rikanzende ya mwangalie hamu examine harambi yoke mwana weka na ushinda ya survive ne hamili inu ngi obligere interrompe hamili shakar na uja uzifanya jau na mwendo muftora mwende mwatsa hemjuwe babola wa karatasi iruhusu hewo si hanendini ya hemwana zenongo zinzi fanyishanti jojati fungwa ye kabondo jira jalibane mwano ihafu wabwa jinrongo rikahenda rabira armaze procedure hizo hatari nikiwa ye droit hiyo ribalerwe chez docteur wende wafanya intervention hiyo ye mwana wasove wano yatijofane mwana wombani vanu nga wandu ambao kei wandu atitoransi ya zaya eke shumusha kashinaka ushidashibale ya amidi donc mna mwana woyi ye mwana nyambabahe woyi ya mitsa hafanya complicité na mbabahe wakautsa hadala warla bosi totek ye video rai partage encore une fois kao guarme page association faina shami hu partager moi ye Facebook ya hangu ye ma wanashe wa walone association ya zirudani wabiriliao ze haki zahe mana na udhulumi fuwa heze violi waone sa ukamengoni mwema skiti fura ya hunda doka ya mbabahe yende ya kausedi ye manashe wahe ya mtazene mwana na wode mwana heyazaya yimkini hoka banu hala wa mwali hajila hanzuani ngutsa honzienda tangazija haukarijika mjo kanzendele maore almuradie harwale le ndi shaibungu iswe manawo mna mwana mtiti nguzungulo naye
ya tsahemahala ya mtowe hamilio yeka ebe ibiri nai yemana wafanya hemoraji hafu yebanu baba mwana banu rirende wakomori ngala la kaza ngona bobana ebanu anduwa rende ebanu ensirende ebanu zanongora ona juzi botakfin wahamba ukampanya mkonsi wa organizo wa Union Européenne na ambassade de France ya husiana ne bila makafanya harmaze violence ngaru interpelo harme directain jusa shahitwa banga muhambio kaya juzi uharumao ye shesi wa shaho shanzuan harumo mji wa mtsamundu ngabo mnamwana wa mahakume naya besebala na mili ikawo tsiparwa ne famia hewa lo maore en détresse emana wayi haka henda ya mfomonsi wa kayenyidi ya dhulheji amto parenthèse ni n'interpelle déjà wayi wamba takfini ya juu yemana wohenda alliance ya nzuan wakansa buho yiho yemana wenda armazan sabu halaware jo hao halungwa ni mriambaze mfia ya toa shono ndendo anza mtsinze hauya he mwana uo nyezi mwasi wa he mwana haputu wa harambio hendo hao hende habaze habari zila ulamna mwana wola uhao wafanyaku yenswararu wakansa buho tsena alliance ya nzuan yuhotsi ule no hahe yemana uo hafanyili waku habalwane famiahe wende wambeha wamransi wakama kwatsi wonaye harulaka uharejei wala yakanza ya mrenge nsuila waye harudi hamzubi nsuila wala wamzubabala wamzingara tsiparwa banu mimi e coordinatrice hangu hahea mtsamundu ya arme biro ya hangu iho waomengo mwandu ikawo wehende se shama sha association fainayo hamba dalila arbabidin waonde madhama na wahesha machine mana wa ministre arbabidin wajuha watazen kabambonzi wadunga nefa miyo ye mruwazi ngarwaka ho mahakama hambangondo ya hukumlwa wabiri wende wadi wando ambatsilewo ngujo siswa maudu na we mruo haambilo kaya ye viola c'est pas la première fois ya fanya ndongo za agressivité harmashe swa shanzuani bata paro wa jeishi yabo muswa yabo ngujo ndia henza he parce que wakafungwanga sina mahamili hafungulwa yabo nyinyi ngamkonsi yo zitendo jazinu zidofanyishiha wanajawa wo yabo bahemana wo bahalashe wange yabo yatike jahi afanyishia shayo hamba agression yabo mana wonge traumatiser est-ce que ngujo subutende likoli maudu ne famille aheyo ti famille jishindao yo famille maskini ngabo tsao walio maore kwati tranquille lijerika zinu za maliza leo za hemna mwana wa mahakume na miraro ya violo ne mwana shamba ba ya bia mrenga yala wa yalo hondo mbiwatsa hunzia ya mpwe hamiliyo mwana wa mahakume na miraro bujo kompwa hamili haruma malalao yatso ya kikawaida watso doktori watso mbandongo yo kontrole ye mwana wenda hafuyo kanatso mlatsa yabo na mjuhe basi ngarjodo mwambiani zori juwao yensizi ngamanyi hakaritina worandrazi sisi association atu heni bahanu gasina madhwamana haini bahanu yabo heni ndongo njo zanga jebani zonja zanga jeki jinga association faina yotse association tsingenda jawu mali yabo ngasine coordinatrice wa hatu amba madame Tanvibati Kambi gamumjo nyonsi pia ka ex jar uomri kaongu julihani haru mayensi yafanya hazingi za serikali ikawa wandu wanduani yaosha mashahatu armashesi wa shamwali wende dhwama na hatu wazimane coordination ilo yabo wandu waoze association watu kartuni kwa maye wanangu wajua wevuyolewa wanangu wa ulwa yawo ngabu wafawo ngabu wavurizi wao ngamjaosha mashinoli shatungiha hasibabu ndongo za hundama na hatu wandu wao pia ngasima delese heze nongozi jiro hizo ebenge ngana nswa alerte bani ukaya na mwede mangale video mbabahe mwana uo haparisiwa zirudani hazingarwano wanashe wao wamwambio kangore ndo na yaka wende wakoko kompliso he mwana shwa ya violema na woi yardia mitsa na wode mwana ho mzaya ne mwana shwa ho mbaba mzima mzeze mzima yezu ntwa biendinza ngozu nro wana ebano za rundendi yerende ebenge ngar shemezao rambokaya ye mruo ye criminali uo ngankavali abo hajuha hatawa habale mwana uongu zungulio kari tujoka karna ujwa uonese imajahe mwane kari parisa shangara nzori mwambio nukaze nongozi hakikishia na izozi jirimwali baade za nzuani za jiriju zintswanyidi za hema na akazoeshono dendo lwaya yendo anza violewa tabo hizo akti za tsolunga na haruma mifumo mili preske ya tsulata wakati gamjoni kaze hadisi ya raru itsofana na zinu de hadisi ya husiana neze nongorazio na leo e video lon sujela leo nsujwa ya jana
ya heza habari za hemitsango zindambo tontini ngari jwao kaya homijini hatu komori na hunula ya ishonde shendushile kezo wandu leo de mitsango inu hene mrutimba mtsango ni katsu shinda undambandongo shanga wandu wa wasa wajipango ka holiho yonde nzi ya ikao wakomoro wenjingu wajipanga uonde mbahindu wajojo fanya proje nga wandondo wabwa mitsango ya phantom wadore ngandu mali we demenaje wenda mahala hauwe menase wandu hauwe pula wandu uzidwa na ndongozi nji zenongozi nusa zirenge mvugo nsiju zirenge mvula bana skwalewo inu mimi tiju hatsono video ya wandu wabali ya ejeishi wabale polisi wambari walara ngubangwa uendeza auze ya mitsamihuli bangwa ya mitsamihuli na nzauze wajihundu mabinguni harimwe bambao iho pia aliwaka urekipere wandu ikawo kwa jakiru uramburse mtsango wakauwarenga zindu we garde hatemronde mapesa ajalibe mimi deja zana interpele doka mtsango miwi shandwaka na mtsango wa mji hau mtsango wa mraya hau mtsango wa bavu hau mtsango wa dahu sha mtsango wa hengazija uo mtsango ekaunga nzwandu wake swiri hokale wenunga mdo nafanya mtsango mina mru mwambu na mru mbajini na mru mitsamihuli na mru mwama hame ritsanganye mapesa ngazija abo ikamjo kaushinda wakati njoko yanza pia ni ahunde deja efetio kale wandu anwaka uturna rumwe mijiyo pia watsaho wandu watsulibemo mtsango yabo deja mlatsa mafura yaoda alamali majoka mundu arumwe mtsango nga nyoblige leo inunga joka te polisi makatingo ndo amba sikarti na mafura nga oblige atine mafura nge wodunge izo ndongo mbili uzifanyao kadararu ngo jenda walatse wakati yabo wakati wanzorume la riali kuja ihundra yibiri na ndongozi nji wa hakadha ebengeri jarambe banu iliri sadalize banga bonongozi njikao singari tabi hao zenogori zonarma ze platformo zinu sahoa zazaha tuasiswawe mafotomo tiktoku no harma ze rezo sosio zinu hasibabu nde mitsango leo yinu rikahamba etabu ruloni yonda anuwa violo wana etabu ruloni yonda anuwa rauhiswa shakari jaja leo yinu riwasuli harma tabu ya satse na ilo nziro ya ulo dhulumiana rijuao kaya dhulma izomengo mwezeno za hukumlo haku mrukanzo kusuda dhulumu haukanga rujao kawa mtsango inu twamaya na yamba twamaya mjuma hula kuna ujua bo manadamu ufanye heni zofanya pia utsangiwa emana nyuhaka ulindo kangu jonda mathala ni 5 milwero ilasa hepanga jaba ize mana ya some hauya juha pom nyanrovi hauya bahize mzadzendo heji hauya disemba brike ainsi de suite aule mbagari dezenongo za projeka wa manadamu mkomora hanizo itswani wewe za huwa kati za jandu pia ukamilishiza wa kuangaliziza ezaba lindi ni mwendo make kungumanyo la wanadamu mtsohansu ko mtsango waula ndo mtsingo hutashonga halinde 5000 jondu 2000 hata hotso para makatutso amba banutsunda nashaka ba manadamu ya ujua banusi singaramba ushamgunde ufano mrujo kabanu hashelabo tasashola ndongo zindwaji shana bakema stehi ya utsopare mwana nhoma mbie katsedwa nzanjeno mtsango shabanu tsishelwa na ndongo fulani za janziro wo shahiditsa ununga mumbo Mwenyezi Mungu ni jana usiku fulani shazeno ngozinu ngizo nziro mimi tijo hambe kanga bo conseil banunda bo yakamdunga nzende haraka ukawo mtsangwe facilite do kabadala yo kansa ta unjile mapesa ta mezikume ngojwa hundwa mwezo araru hurumezo anzao jodora mbuse yo sawa mrienda banki ya para wo mtsangwe faida ngio ato zero haukakutsure ngwa entere shango jodoli bahambabi shangabo na hasara nziro ko mtsango kotsi na confiance ngomano kutsunda shila shahaho makatata ngo ko victim okanga bwa johu wa hizo mtsidwazo kanga bwa ndolo awo heza yakizao banu bengeri jarshe mezramboka ye mitsango inu deja isairenga ampleur parce que banema nazenyi kumbizi homao hata bo 4h du matin ila mitsango ya satilo almazenyi kumbi izongari zijua wakasi wando meradola ngasina nashwa hatu ngasina dzadza hatu yabwando opya ngari wabirili yao wando anasha hatu yabo ngari juwao rejabala ronoa nale sone makarto matsanu ya hansi wa heni mnungu shindo atunde banu yanuza bari mrumzima ulolo aho toka na makarto matsanu hauba kole minele sole minele so unundo mrando wa fulani mrondo wa fulani ndo mrondo wa fulani zenongozila pia mrumshe hauma na mshwa mru wa mzaza mrungu zungulio harumwa mjimzima ngwanzo ya zungule mira ya 15 bale ni balabana ngwanzo ndio afuri zerali jana zenongozo zendata za surikomori zenongozi lo hunu Faransa pia ze pratiki za Faransa za hezenyi kumbi zitoza na danami la shaza midwahirisho zisazinja Komoro yabongo jonda mru Komoro afanyilwa mikumbi mili
hafanyula ukumbi harma mdhahirisho hafanyula ukumbi wakatwalo lo haada yeza nongo izo pia ngajoko asulindavi maudu baho bokongo ajeletsa laba wendata wata pratiki ula masiwani nsujela warenge hunujao shanga wakaona kayemrado some mrianzi hema pesa bala ila pia hoto identifie eshelesu kuwa hojoka huja wakomori na risane hamadi zoe manama akamba banu mtihani harme TikTok ya riwono wa evolue bon sijubani mtihani harongo harme TikTok ya heban joni tijibiwa mitsulodunga emission haku harmaze TikTok hema banga nonesha tijibiwa ukaone soka Marseille yemrikao ha bare Marseille de Mwarabu yemhindi ha domine harme commerce harme development ya henensi ya ngushindwa pada chaka dombili henda Algeria hende Maroc afanya projet yemkomorema eleheni samdinga tulwao harma mapubeli yemapesa ya hengondo Komori halibibia 2000 harma katika wendo Maroc na Algeria ngulibo 200 euro winji hende hekadombili mwaha haunaru ha projet gojo hunda mru Maroc au mtuniza au Algeria unsuju wangena duka Marseille balangena na dukom harmo mji Armansia mkomorize 10,000 neze 20,000 neze 50,000 warenga balango dona halato joko parenya fwambaye upare sandrai uparo mjansujini wanralo Johnny Canvelopo malahoni ngeurudi tsenene wa Penrovi upena mayele uparo wanro azade ufanye parei usomena chindini upema daba ngeurudi tsenene jondo salinende wadoju sana mfuriza re tavela sonti pie jiwandu pia watulayo haukeka kujefanya mbabangu remana vese imzadzare mwana vese wanrada baba leo kuti na hindu bakuja fanya zono gozila heni mrenda kazo haruma ula palango na mabale projet osome asili ritulo haruma pia jinziro nabotsuka karjajo jozifanya kartuzi yenga no shana zede hau hafifu za ushinda bahemrashinda kamilishe maisha yesamgwajo farudisha mndu shaiti kebalo wanangu atingoja doremelo amiwangu hamimwaliko na mapesa mru yapatiwa shaiko wana doajo kahone handroma bangonuka bademba baola hashindi hafanya mbando ngwa wana walange kaenda sha ezinu ngenda zi ebengeze habari zinu ngizozodo jarere mahambabi haukana dina dupuwabwe za feri za hemitsango hiyo amjokanga bandu ajodo ulana ngunari hifadhi shezora ona leo wandu ajo ulano mijini ekemitsango enda taba herenga mitsango irende ha ya he territoire shatsi mtsango wa mjina mji hauwa mrana mraya uwa daho shayamba aba handu ngodo ado tsanganya kingazija wefanya mtsango rekahula ndo hazini hakaba hamitsango hadi yo hazini yabo hazini lazima nyitsondro mji mzima shayo waja uketsi na mefiansa ukange bidio aba za ferizin o wana hatu walobanu wabaze tontini zinu shawazifanya kistarabu ngwa una konti zilo banki mriye tsanganguni kwa reswi engesa yomro ajodo joke kama udunjalibwa ngamjojo hata kan justice minga mjo watoto walobanu wazifanyao wazifanya d'une manière ya entreprise ngwendo hutoe mapesa yao hutsanga hujoni kosi kujo konikiwa henu wakati wa verse mapesa ngoni kwa reswi shambo juo wandu wawanika ngabata na statue na mkonti wa kweli mapesa yao katsu kankodeni ngako banki na wewe mitsango kututo wa entere kutina tambandongo haina wakati ule tru yaho ya hajangonikiwa ekakujanikiwa ngojo baliaze prevuzila watako wandu wala injustice yaboko morabaha na banupia bahabo ko izo droits ze tontini zinizonga juliani hao na winjiwa hatuonde mana ya facilite parce que banumdu katsujonga mapesa mtsango banu ya ta banki otsawu ya justifier sheka ubiri harmanzi ya mali zo zilo legali kamemu ngojo justifio kano inu tontini kaori fanya ikana wandu wakawisutene ilo banki ilo jao ujo uverse mapesa homba banu utijoka jana jida urengwaze 19 million harumale gara oda honi ebenger kanzarje banu ridoso manare tola na ujinge mananga sarma situation zero ya feri ya hemitsango inu ni wadzadzatu na mweshelo kabanensi inu inunga ndo no badiliha yensi inunga ndo no badiliha ukamjoka humsomani hauna bendongo balo wenji watso uzijua holi honde ze trafiki zifanywa banu zahe mapesa no wanruo lwa yaoneze kambriola jizifanywa hobonsi jubani ngabonsi za sazatieze nongo izonziani ikao kwa turuma mapesa likidi shangwa rumoze carte bleue tizishia zisazadi sorongolwa hunu ulaya omtwala wongo twaliliwao namna yo wananele kalba jari la hoa huzole bange no wanruo la na uhunu asibabu de mapesa likidi Faransa ngo harmu mtwala huo kwa tujwa ngo fuzu jezensi hizo kwa tujwa kwa na ufuzu shangwa ndombio watowe ya feri ya udoru ya mapesa likidi wanruwa baki harmaze platformo zinu za udojo uliba he telefoni
za ulojo uliba hesaya za ulojo uliba he carte bleue zenawi yo pia ngwanzo wazifanye bazimano kabongo na ankili yao parce que ze banki zao ngazoka ne mapesa le bankanga shandongo za uloruma mapesa liquide ngo haruma étude ya hizo maudu bokoba no abanga si haruma carnet sayinu ngabo zijao yo projet ijomkini haende ha vitesi ya haraka ukanga bonsiza sazirumi yao zeno ngo hizo yeba Faransa re wasule daraja yonyi wadzadzeneze nyikuminga mjoka ulibambe mapesaje na mdoto aliye sasa ngo zinzi jobadili habaja mrubanu haziyaze rassemblement zinu jabo bakabaja wade mzirobanu wa corona ratukojo fanyaze shughuli zinu yenga mtoka ufanya banuka bana ndongozi tsobadiliha kamdofi kire namna yo reduce ngo zinu mwarantu hotsodwe njeza harumaze problemu maudu baka mna uremela mrumango mshinde mru ya fanya ukumbi banu ya 160,000 euro ikengu joka ujamaudu zenyu kumbi zinuze zilwa ya mjilenga rushine kurusi wa donjo mala honi honore ngazebie yenda Marseille na Lyon na Genève na Chidawi ya tahoandu wa jarmo kumba hemana ya libwa kamfikiri ni wazaza hatu ni wananyasi mloma siwani kamtwalia be maisha henu sikungwa heyao banumo honorikana wakatika bajaka nsohole na banunga sinandu wapoma wele harumwe miji ya hatu maudunga bajoja wakati mnungu lolonso lake kondri habo nsiju ngojo kwanza uliwa ula maliko wapishi wa he yengo joka ushinda undezu imengo mitanu za malikole wawe zu imengo mine ulibeula mwana nyuhambana nilibwe mapesa hangu nganzao wanruandi so fikiri mbabi zeno ngozino ukaya mkomori rijifokalize haku harumwa zeno ngozino karitsu kubalwenda ho wakati vano magriko wakati rija harumwa wakati ndwaji ngabo development ngabo mijanzo ifaniwa ngabo ndongozi njizanzo tulanziani wanduna do reduce we sana we fanya mbano we kao maudu karnozi ngamanyi haso onsi haukabanu za ferizinu banunga zijonda wakati nga jobadili ekati nda sindo wajao longo patizo mana longo fanyo jao mana ngujo jambe minchamba unipatize longo yabo kujaba wala wamba huwapata yabo waba ngabo wanalo watu anzaze longo za mila nanti zatu zinu na wengo tsonde nusikuenda mbango tsangwe mwana ye mwana jama udu adungu mrajina henza wamba msuanza hizo yawe mapesa ho yalango joko ya tsahaje harumwe mitsango kao kujaka hula kujaka hunwa leonga machamango atsango maji gwatsango jau gwafanyo mafulera gwafanyo jau ezenongo zilabo mdzadze bo atso jifungi ya utwanza uwahi utwanza ende heji utwanza wone ndongo za projet zindu ajina za maisha shande ya ferinu maudi zijazibadili hanga joka ufanya banumba balu kumani hafanya dahi ila mbangada mono heli ya ifanya ilaka ja alerto ka jomkini hewa ya joiho zafari zila pia zimete ater yarjo fanya bokwali swali hashinda jempo zazi fanya mono ya dali swali eliaka yesa mbaba lukumani ya jo shanjeze no gozinda jasa bonsirombo mgwaro hema audu hauzi ndo jinenga joko kanrindi yebane manabo mkomo rutsingo joko nda hosesha no wene mhindi ye mhindi ya shinde ya jiramene hata mapesa he yabwe duka Marseille yabwe shisha Paris yabwe kebabu hula wewe ya hondo tsoke sela uyo uyongo ndo leze mbuzi zawola ya jaya kaye na wohazini ya dabwe mna commerce gwandobo duka juwao la mhosweza no bazima ya bwe mna duka Marseille ya huzawe nsole wende wabitse no mnike mapesa masimbu habazima monako wende wa hule nsohole utehula urudumni kala mapesa wakawe na ya doho nale daba ukai olanga sekondari re mabesta mama refanya hazi ville de Paris au refanya hazi ville de Marseille sujua reve hata tijati bale duka linu place Dex nguti ngwenda ni dimanche yerdia rema pesa le nerea tidunga ne mwana marifanya hazata rulusa litsaila ngio bunge mvili ngujoba la ngema pesa simbuhe na mia bisene janini nswabiri nguko patron wa ho na ulamru mafanya hasi wazima kamsana bo akomori rabadiliha karisana bakar chumi nyemila ngaranzao rifanye shabala aliswali hefanya banunga sinaze watu walolo wakati wali swali yeko atukazo marmaula yada okeja kubaliwa yeko ajemalo zowana yeko agenda heji yeko ajafanya zo mafanya sha yetafauti yazi la nazinu ndokaya waruma haushashi washindu ondumbabi wafanya zindu ajina wahulu shiunga bavuni wahulu plus wa hansi zo wana wafikiri wendo heji wafikiri wa wahamna duka wabunguza zedene welala wakausiuha shari johona harumaze karne za mwisozinu mkomo rujoko jida ukakatsina denenda mu de utino banki hautilwa ni mananyokani ka enero ngenga mfikuru kaze mbuzi rapatsana neze mbera rapatsana neze mwalikora rapatsana no wapatso wanduze nkame no wapatsa nduze mbere banu zinside nerlonizo yendo bejoko jida ukangu joko shindake hai hatai alibe mru kumbi banu rae jafa
dobe ujida ine haki hiyo saliri zono hunu heli zija yao komore heli ronao zenongo heli zendao dobiye karendo anzara fanye resansi mabano armo andruwa komori rilona mahayo wazawendo ahirani ya joka hamba kajenda na dena hamsizo wana habaha ya mtwe shoka ya mratsende heji rahaye jaliba zedene elwao ya kasirukaye mrumshahe henda mujonda mbendri alene mwana kana ujuza hauya hiba ngemri ndo heji boto jokola wa dunia nyambale kaburinga joka uzingaro alitulwa la sheli rawe jenda ikebanwe makaburi yatu sonsi asa atende engare ndo anzara kensi rifanye statistika armwe mazamu ya komori rijondo kabo haruma mafumvu jane mengo shenda bale ni mrubala nguilwa mbuzi wala hapatize mwana wala hailwa hula yabo rundindi na mtafadhali risane mimi nsuzire makati zifanya pari banu mziono na zila stade zifanya nsujini ala mimi stade zifanya nsujini ngati zifanya pari shati wono heli na kaufanya mono atanyiwa na ama njaha banu na habile dunia hatanga mlaumi wandu wenji na balatu katika hone ya mru hauni mitsi manzani nyontisi shati kaufikuru kanganfanyo ndrongo ikao ngaljo sana ridodunga resahilisha ni wano zenongo za hanguzi ka simple nja tabisha wandu 13h30 14h zenongo za kinrume zihisa wanama na walalikari wono madamu bala renzatu wojiono anashwangu no wadzadze na walalika waja 20h wokumbi wisa ni mrenza ho hao hangare mndu mshe walangare mndu malafanya jaurisa zenongo zilare nzatu ila tukamjodo jane haba shainu ngaranzori fanya mifano haukeni wanzo abadili ngebido yatende abadilo haye juu na mtafadhali bangaranga miyao wana tsawa nuonsi pia ngaruwa delesoma la honi ngamwishia waba hangani mwambione kaka mtujwa tena mruna fanye hadhari mriona mrare mumwango mruna fanye attention haukayaba hangabo wandu ikawo ngwa ajao wesone ngabo wambo ila livraison ni mdingo hanso ano mala honanyi chemwe roha benge mwamba nuvrupa show wandu wao wandu alona strategie zoshinda waramene mwana ata yabuwe watsojojo amba se tonton panunga bandu ikata ngwa jauze famiza hatu c'est ton totel wandu wangu ajore memi wangu hatu wesone ngabo anjao na zonoda atangabo olwaya na mfanyeze hadhari mriare nge hadhari bembe ndoronda hunu ndo wana wanu wana nga marunti yo mwenzanyu wana wadungu wandu kamtujwandu ndini ngamona wezijiriyo mwana wa 14 arenga shono ndo dango ni juzi yenda ate surveillanti hole koli ya muahafa ya ruya tso regrete ya tso mhara na baba kaja kamade shayitwa shamru ya zifanya paske hamheza usi ukaja kaujibiwa ngamishia wezode zonongo zilono na tuleo 13 ans 10 ans juzi skaudunga abantu Facebook arma BFM TV yambilo kaya hunu Faransa baha ye nombro ya ho wana wa mahakume wangaliao ze filmu za tarahafu ne zonongo za tarahafu arma ze platform za YouTube yencheza mahakume kalitera nromera nruashe si mahakume na mitano si mahakume na mirandaru si mahakume na minane do wana wandisa mahakume wangaliao ze ndongo za twabia ambi hunu Faransa zevolue enyenyo andikao mdungu jwanzaro haringe telefona nikanko batsa manju noya jo profitaro heba bala ngodo ame mwana kujoka omderange eskenga mjoze ngo yizo eskenga mjowe helensini ulolewo hewe gasi harumatabu na nyinga monoze ngo zinu ha mchezo sikarno mwamba netso tsinda zinu yekamrelewa izolizo ajari mwambieni almuradisi henir jozi jwamon sijuba henis joka ukana tabu na nezi joka na heri ngarjo mwambiani shana mjokaya na mfanya hadhari ndaro ni wazaza hatu narende harumaze shuhuli litiziminye njajabane minye shuhuli shana rijue na mnafanyoze shuhuli haukanga watu alao mitalanga bonsi jubanu ya ukaya za feri za urumama pesa alikidi nga zendombi yoziziilwa hauwananeze kalbajari no wanruwa huzole bange no wanruwa ula nao neze reglement de konti zenongo izo pia ya ula watuali ya ukanga bonsi za sazanji ya harume ya feri iyo wazia kwa turumama pesa alikidi go hamako moribo utona rali nsamu utona riali bahanu utona bara shauti ngo hunda rali majana matanu heya donc hunungwa wanao wabunguza mauduze bunguzo wanyu wanda heze nyikumbinga mjoka udotendi mjoko dore carte bleue yomonsi na mdoto alilokensi nungwa toali yao haina namna yonda strategy zotama la rumaze banki za hao ngwa jozi fanya na ovanu kwati malaba ngwa ele wao ke malinji waili ba owa jenu alobanu ketsuba kibonsi jubanu ya wefo heni nzia pia wafanyata warudwa rekupere mapesa hao waehensa arumaze banki za hao na mfikiri ya kalwabili na mfanya hadhari ni wandu mdingo roha
mruna kene yesone yahe interphone no buwao mango harmaze telefoni paske abaho wanronji zolizo arumi yao no watai zo wao no zinuze hija haukema la hoya hatungabo wandu wanjiao malahoni wesone wejifase par de wandu wanzo waje wafanye publicite hau wandu wanzo waje washanje nongoza mwenje hau wandu waje wasababu telefoni ni mchojo urenge shizungu ni mchojo azanongo hizo ekaka mtina mana habari huloda honu joshidatu nje yaone yamberi tibue nduna tahadhari ya titoba mango barusonewa ekamdu katujwa mndu nduna sibuta pare polisi manata nga wandu olwaya wontijuba na sababu de zenongo hizo nga wandu waloma dangereux wa cambriolose nyumba na ongwa jibalo he daraja hiyo ekau hanse mwana hamba utibue yoti raison parce que mwana haba kukaye mwana ndo mana mbwe ankili ujwa urengo haraka yemdungu jojo amba mjomba fulani haukaba nunga rikosino wandu nunga banunga sinanzani watu wa hindi na wadu ngwa jomala honiwe laulia ye uhambiyo kawola wa mabio kaye mwanzani waho jira nao kana uja uhibiliando yawe kangu njo kujobala mrwaji ye jaso nengu jwambando mi tonto bolto abongo mjongo jobua yewe njia inde rezo ikawo mratse hensi mwana hunu mineri mrenge juzi ngabu wa hausi wambarize nikumbingu anzo adwenda taminuwi bakwaja kubale 22h bon yeze konsekansi bali banuzinu pia hotso twalia hokufia yorezo ya bili na mfanya hadhari ya heze nongo hizo haukaze nongo hizo ngizo na konsekansi zitsonyangu mfanya hadhari chijojari jaru lilo abantu hasababu dezo nongo hizo ebenge kwezi minga mjodomelezani zinu rizijuwao kana mfanya attention mrati fanya mzabo ntijubanu zenongozi zibadiliha hau zero banema kati ya jongabo joka nziro no kartu zombea shamru na sane solidarite hatusi wa Komori na irudie njeze yeshiengo shinji wamfitini ya no mwinji zetangabu zinji karina ushinda rashenkezo wananya swansi zinrwaji na mfanya hadhari baze nongongizo nziro suje ya rarunwa biauni banu de ya howana heni rahautine teknoloji ya ushinda ya udotu nde telefoni ya he mwana ya juokeke manangwanza telecharge filmu haungwanzo angalendongo fulani nge jobiro herangu ya ivalide yabo mduna fanye jitihadi ya dorenge telefoni ya he mwana wakatata wakati ya angaliezo angaliao maana waone sabanukaya wana wangaliao ze filmu za tarahamfu ne zembehambi kiasi andisama hakume yenjeza daraja haruma pourcentage badala ya maha ya abira yabonga yone sawa ukamwishi ata hunu faransa wamba ukaharuma zele kodi wana hatu wa mahamisha shehali yo haruma zele kodi primeri zinu gebido andi soso mwa namna mrume na mrumshe utsandro alona haja paske ngwanzo wonjeze dini ya haweke hawinji ibengabo kwati na wajono kaba ninikira uke jakiri shayesis yabo hizo pia ngazinja haruma malezi mratu jonenda onoma na maudu mahakume na minahu nswakafa balaha jam rashangaya na ondo walio banunga msingodo ambo walo Komori wanata huno wanatu ngono harumaze oliza hatu bonsi o wanamwa ono wetrene mo centro commercial ngono wana wa mahakume na miraru mahakume na mine ngo munungu ajizungulia mahakume na mili molikoli ze kleinzo abangi izonga monao wandu wao wandu hata mrungu shangayo mwana wa mahakume na mili ngurengo shonondo likodi hata mananya hawata fundi mahakume na milata mahakume na mine wandu wana wafungwa warumaze prison leo ebenge hewe karifanya jitihadi mkomoria ilo ambabi raransi baba nilandi emila omharuma ula wano wa faransa ngo nemila hao heni mdunge nemila hahe no kwa tatswere ngaya wangamiza shande kinyume wojifahari hiyo habo washinda warisi serangu raransi titsonabo kwa hindi wanunga fanyoze plongisi nao owandu ngarbe yao sinao owasoa zazatu ngo arumaze loteli wonao owandu alamwenda arumaze ntizao tilotokari wawaha ngona na projet ngojondonda mzaze ulo hunufanywa menage na mzaza hangu mfano hadisi valasa ngena pashela mbeho arumensi ya hai ngena pashela mbuzi ngena nyibandaru ya wajirisa zonongozo pia ngasi hunusi na ongarishiawe zo ambawe mafrika wanendini ngomono hashinda afanya misafara mine miraru hauka non seulement zentizao kasi ule na ulaya shaze bie kastamale za hatu gemkomoringo tojo kotinza bie banu balo wana urume haruma mapesa atimizo 10,000 na 12,000 euros za bie watina argent de poche urdure 60,000 wende watofanya uparu duka hoja hunujo tolondani o wanaodo bamba makoshi ya paraleli ze ya urtu zihisa na walaola renga hamada we mjeni
habwaduka Paris habwaduka Marseille dendo haenda fanya zinwaji yendi yankila tujoko huji yabanu rundwa ni dazi hundunia lite harma taabu ribale male nenda akhira hewe sikarna mwamba netso sida zinu banu karta soja banu asia saba hinana zinu gizo muhimu zinu darsa ebenge kwezi mi tsidwa nzandenge masihu haukanu ya hoa na ama shanso kwa nzanje ni mtekelezeni mbabi banu hauzi yani nike na siha harmoa na nyasi wa heze page Manama hajimba ya rongwa bana. Haonesa ukaya imakati ya mwisho yanu si wandulo harumaze platformo zinu. Ikao suka na observation wabadili hamwendo. Wabadili hamwendo kaomondo uo kotu lekeza shango menyao. Rika hamba ukasi wandulo harumaze nongo za siasa. Sinderi lobanu bishinda nao. Njojo kabani minashime juangu Yusufu sule. Rijerunde mdulo harumale jamvi ya rata kebanu rijibu uruke karijibu. Shanjali ndo kaya ze page ya basa plus ngo wenji plus rikamba ukangalilo harmanzi yazo kabo ngaribasa uhawarma ye namna ya utowe information runde balango harma clash za leadership haukaizo nizo si wasara sarelewa na ritodu nge page no atari kazeban ridunge no atari kazeban nono narendera fanya namna fulani lo contrarie wala arkejao ya information ya hanyu ketsu rende service e makati ya mwisano Wani joambala simarangi ya karitu jozo rambawa au karti namba ndrongo rijo warme information haunga tingo pana labambe rido jare somanani. Sheka ijangu hokangi onde inverse. Wanu kwa hamedia za siasa zokiri. Wanu kwa warmezi wanu kwa wati. Wahaikao zito haza hedi ni bahi. Wahaikao zoto bakarmwe milanansi. Sheka mwenda atawanya abahangaro nao kazi la media influent. Za kabon siju. Sedenga zifanyo klashi hawao. Balangu wanzo watu angamiza ila na kwa na ushinda ubanu wa ubangu watu wanza kadhibishwa na kwa na ushinda. Zenongo hizo kazi surande service wako mori. Ngamjokaya ngamjofanya shit libro. Paske ngamfikuru kasi si wahesi yasa ngarijohi shiliwa. Rahani zo mjoba numefanya. Na weni wangu ya wasa ngo na specificite. Haukenu wangu wajimetrizo haru masuisha za hao. Wanua bakari mwe politiki na zenongo fulani. Wanua baki hoda ilo wanu jau. Wanua bakari mwa jau. Sheka mjahena mnamliwe makati ya musayanu. Ketufanya fierte harmasisi wananyani na banwe heli mtingorongo ayo banata mimi nsojojo bapajibana jamondo ne association faina nido fanya ze interview zanyu zila nenjiane labo gardu nord ne ndahula ne zungula hula yemba ilo kansi mloni yonson yondai kabati sharitsa uwe hali mshaburi kanza fanya tofauti ilo wako moriba wado fanya shwa ebenge mitijani mwambie nuka eka mtina namna ya ujiresezi ise baba nuhununga boze concurrence zinu banu BFM tebenge banu TF1 banu la 2 je sais pas quoi ze chaînes zozi sambala hunama champignon na tukabala wongo akordono bazima no shawa hane namna ukamruka shindelo kabani media fulani ketwanza fulani yemana nyinyi mtsingo ujifanye hali nuzabarindi na nyima ba msome smjibize mjuze halafu mjana mna ukabaha Mbungondo harenga wala journalist maudi abidi mkebazima hanyonsi nsu specifie mndu babanuga bo media jojo hatake komora actualite banu ata isi sebonsi wala waja wadungu shan librata wala wadungu Facebook FM wala wadungu Ortega live wala wadungu ani zendongo zilo banu pia wandu hani mnungu tsore maola mehula remekulbasi hula c'est pas bon surtout ni media kaunga ni réputé nga mdungu hao na msane mhensi mkena mkoonsi mwelewane paske zenongo mfanyo bana zinyi kamsoja mweshindana komusizo nununga nyaruma mashindano ça nous fait pas plaisir na sisi ko jorenga defense ya mzima bano kanyo tsinyi doana nyasi banuma na nyamdu tsido mri azala nayo no mimi wandu wakao ngwaru maze media izo pia karati mri yabo ya Jos Butambo kamike shizana naye rangu ko moremfo ya misiba huna dima rangusha ndi protokolo hada Muhammad Abduna Saido na Saido ndawin obanambwani wana ama wanzani wangu rangwe manama Ortega otsina humvumbua kojamba Facebook FM kojamba komora actualite waona ama onti pia monobala kamlas oandra opie kati wavumbua bana abata numero aminizo no minsina urenga defense ya mdubanu ndoamba ndo ya utsindoi ekati janga mjo generalize na no c'est pas bien keti hake halinu Sanongo hizo ngazendona hii wanatola nono mbingo mona bala ulashimeji wangu akahandole mwana mshwangu batsa wadaho rambaba hai ramtazai mrumshai wa wandu ndami wa fami si mji fami mitilo njaba anune tsahahula na amjorema katsono kemro ikartisi ya sanzima ngwanzo afanye jau she akala bwezinji c'est pas bon na mtafakbali nyonsi pia mkensi mtwalie boko mzima izingala nitso joma ba journaliste olaya yeka mjamridi mtatanya na bana banga mjokaeleza no ngondi
kwa bata kamna hunde haki hanyo tanko ma journalist na bidi mkebwa zima ebenge kweze kati rongwa nayo pande uonga mumsao ni swama shayo wajibu ukai hazimfanyao ngari toucher yo quelque part au kasinde les informations no kaze video za tozinji nyurenga mtia yabo ko ya palo tabania matakeni ukana msahe autorisation au jau shayo droit hakuwa na komo ngo oblige wa jozi jirio na nyinde mkao risedi ezinji mzitia yabo sitso ndo jali mfanye ni clash shasho ndo mrongozana na tinongozo kaya rabena mnendo aji voilà monsieur le consultant voilà ebenge kwezi watukufu ngamzio banu rijero nane harmamada zindwaji hosoni ho kamgo abenze na humboshira maraba nyonji kaudo mashinda mandunga harumwe direct yangu yinu na utsaso amahaba ikabwe mbabi hasibabu sikausinyale wa haku kama ndo angalo musizoni hunu nsudo hamba ukanga mjio ila kusudi haukaya nsuha baraha shanga sinadola heka mjio na yo kusudi shanga rishukuri yao haukaya izo rambao ngazishilwao nizo ngazibisao harumwe kote ila ebenga watampaka ndabo ngarjona na tena Nyezi Mungu ya jangu ananyasi wafungwa mgawa to aba haraka inshallah taala waloa wade ondo nono haini mkomorulu armatabu mbambule hajae garjor direjela inshallah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.